Мусульман аниктер Bunu var. yerlesin lan bu. Да, старый. Они говорят, там стекло разбили, зашли. О, видите, стекло. Какое стекло разбили? Ну, старый вот. Если сындырған бойдан қалса ошол жерде сындырған бойда қалсайық почтан өйте. Түшүнбө? Мен тек айын айткан сөзүнө таң терезеден карап көрдүм деп. Терезеден каяктан көрдүм? Көрүнбөй койду да мынча. Yok, гаишник айтқан айнек сындырып керек деп тұр ау. Оған гаишник тоже обманывает, оказывается. Гаишник терезеден, ой, немеден кирдик, терезеден кирдик. Терезеден кирдик Может деген. быть, они оттуда смотрели, вот там прозрачная же. Может, Нет, там не достает, Там правильно? не достанешь? Не, если на вот эту они. Все равно не достает. Ну да. Как? Мне вот так может? А так видно оттуда? Да, так. Может, они так сделали? И они сказали, ну, стекло разбили, зашли. А На месте? на месте стоит. Ой, осторожно. Байкалга чыккан болду. Görüyorsun. Эсес? Байка, мындай түшүңүз. Ой, Байка, Azır. бияк роудамы? Түшү. Az tartı olamaz. Ne oldu olsa ne? Çiler ne adam öldürmüşsün çileri. Niye oldu? Ne oldu diken? Эми бул жерге мындай түшү. Niye oldu? Niye? Kılmış kılma da oldu bu. Замга кирдиңизби? Zamga gidiniz mi? Начальниğer var özü. Çıkmayla dursun начальниğin. Sağlığınız aksakalan. Şurada sağ Ya şu yerde oturup koysunlar ben şu yerde. Sırtta olsa da ben makul olsun ben. Sırtta sahip gitti degen de. Ya beti yok. Bir denen Nurlan nime degen nime kıldı? Bunun içinde Cıyırmasa kılda da olacak. Kantı bu orozan bunda jalgan aytып otasыңар. içindekilerin bari karao жүргүзүлгөн, bari тартылган. Кара- İşte var. Kılmış işi var. Anlaşmasına болот. Айкеттеги бала жөнүндө айтып болчу, бала каякта? Азыр ал ага санкция берилген. Камакта жатат. Kayakta kamakta жатат. Кайтарылып жатат. Ya bir больницада da отпайсыңар балдыр. Азыр тергөө жагы билет, мен ал жагын билбей Байке кечиресиз. Бизге караганда маалыматтар жетип атат да, тиги баланы качырып жиберген андай депчи. Аны кантип тартсак болот? Эмнеге ал Баткаевке? Ne yaptı ошо?